charging. Oh, please say, recap sosiarat apran ke damadin, heme pajang renang labang soadin, hemrit meke jo mebune pin, risikla pen charging. Risikla pen charging. Volu taram leunan ave ke pajogabang avi pelang biprung an lang tepi ke wangason benban ing samrilu pirte andang ing samrilu pirte andang. Oh, charging. Oh, please say. Nang tum solang doa parman pramui ke damanapan eseng nang ke pangsam karlitang nang litumapan rijak hong ni pen mirale ke sang cikimolo nang litumapan.